Sa mnom je Ksenija Latković-Kozarac, direktorica digitalnih komunikacija u Podravki. Ksenija, reci mi koliko si zadovoljna s ovogodišnjim programom Somoborca? Izvrsno. Mislim da ova dinamika kratkih predavanja uz ove strane govornike koji su bili odlična stvar, tako da rekla bih da smo opet u epicentru digitalne zajednice što se tiče Hrvatske, ali bome i regije. Ove godine ste prijavili projekt Kulinarika. Kako stojite s time i kakve rezultate očekujete danas na proglašenju pobjednika? Da, u Media Streamu je Kulinarika u 3 kategorije u finalu. Nama je to drago zato što smo stvarno napravili projekt koji je imao za cilj nekako nutritivno izbalansiranu prehranu približiti ljudima, koristiti kulinariku kao bazu, s druge strane uz korištenje tehnologije koje ovdje više gledamo kao enabler. Tako da evo, ja se nadam da je žiri to prepoznao, ali vidjet ćemo. Sama činjenica da smo u finalu u 3 kategorije s obzirom na konkurenciju koja je bila u advertisingu, vjerujem da je bilo slično i u medijskom streamu, savršeno. Koliko su ovakva natjecanja važna za brendove poput Podravke, ali i ostalih igrača na regionalnom tržištu? Mislim da su jako važna. Prvo, važna su iz razloga što imaš nekako direktan puls, ja ću reći, na trendovima, na tome što radi u konačnici konkurencija, ali što rade i partneri ovoga po pitanju i tehnologija, i inovacija, i generalno podizanja ljestvice. Drugo, kao kompanija koja uistinu radi jako puno na digitalizaciji, uz sve ove, dakle, reći ću napretke po pitanju i nutritivne strategije i raznih, dakle, tema održivosti koje stvarno i provodimo. Mislim da su ovo dobri momenti u kojima imamo priliku to sve skupa nekako zamiješati i približiti potrošačima na način da imaju koristi i vrijednosti s toga. Ksenija, hvala ti puno.